Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ayunana, kankunaka kashnamari ningichik. Ñukanchik ayunakpipis, kanka mana rikungika. Ñukanchik aychata llakichishpa kanta mañakpipis, shuktakta yuakungika ningichikmari. Imanishpatik chashna ningichik. Ayunana punllapika kankunapak shunqu munashkallatamari rurangichik. Kankunata sirvishpa kawsaqkunatapish llakichishpamari charingichik. Ayunana punllaka phiñanakushpa, chimbapura haminakushpallami kaynangichik. Waqtanakushpami chukrichinakungichik. Kankunaka mañashkata hawa pachamanta ñuka uyachun nishpaka, kunankama rurashka shinaka, ama rurashpa katichikchu. Ñukaka, junku kumurishka shina umata warkushpa, tukuy punlla llakilla kaynachun, tutapish kañamazuta churarishpa ushpapi sirichunchari mandarkaniyari, chashna ayunachunchari munaniyari. Chaytachu kankunaka, mandak Dios kushikuna ayuno punlla ningichik. Ashtawanpish ñukaka ñukata mana manchashpa kawsanamanta kacharirichun. Shuktakunata llakichinata sakichun, llakichishpa charikushkakunata kacharichun, Himalaya llakichikushka kashpapish, chayta sakichunmi munani, chashna ayunachunmi mandarkani, chaytaka manachu yacharkangichik imatagari. Shinallatak mikuna illak kaqkunaman karachun, wasita mana chariq waqchakunaman pusadata kuchun, churana illakkunamanpish churachichun, kamba wawki ima llakiwan kaqta rikushka hawa, ñawita ama shukman churachunmi mandarkani, chaytaka manachu yuyaringi. Isaías 58:3-7 kama. Ayunashpaka ñukanchik imakunata huyashkatami ladomun sakinchik, ashtawan imata huyashkamanta. Tukimanta yallika, Dioswan shuk tupanakuyta charingapaq, Dioswan shuk allitik apanakuyta wiñachingapaq sinchiachingapaq. Diospakshimi Bibliapika, ayunanataka rimakunmi, pandachik yuykunata tentacionkunata mishankapaq, Diospak munayta mashkankapaq, chinallatak, Diosta allinina, alabana, adorana tiempota charingapaq. Apunchik Jesucristoka chuskuchunga punllakunatami ayunarka, paypak ministeriota kallaringapaq. Ayunuka ñukanchikta riqsachinmi yuyachinmi, Diospakman tigrana kashkata. Chaymi kallari yuyi kanakan ayunanapaqka. Mana kanchu Diosta kayta chayta ruri ninkapaq. Mana kashpaka ñukanchik ima munashkata kuchun. Chaymi ayunashpaka, kayshuk espiritual rurikuna shinallatak, kallaripika yachanakanchik imarayku ayunana kashkata. Jesucristoka achiktami rikuchirka, ayunashpaka ñukanchikka mana hatuntukushpa, humillarishpa ayunana kashkata, mana mashkana kanchikchu, shuktikuna rikuchun, shuktikuna allinichun. Chaymantami San Mateo 6:17-18 pikanin, ashtawanpish kan ayunashpaka, ñawita mayllari, umatapish sumakta aceitewan ñaqchari, kan ayunakushkataka pipish ama yachachun, pakallapika kambak yayalla yachachun, kan chashna ayunashkamantaka, pakallatapish rikuq kambak yayami, tukuykunapak ñawpaqpi allita kunga. Apu Jesucristoka allikunata mikushanirka, shinapish mana tukuy horas kangachu, ñukanchik munashka, ñukanchik shuyakushka shina. Dioska mana arinirkachu, tukuy ñukanchik munashkata kunata, kikin ñuka ayunakpika. Chaypak randika payka arinirkami, ñukanchik waqchalmapi yarikaywan kaypika, paypi taritukushkata, mikunata kawsaytapish. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.